So I could play ya ketolba long po circle bala pelong ini jing lakai kabala ura ya kata kacing ijan para nong susdong jong kebaik lia bat kini kacing ilia kai kapin ya pen itu itau bat kapelong kacing ijan ban ya ban ngit skam bat kini kacing ilia kai kam sulong no tangga usilia kai peneng ngai ka seiru kita kiri don sam don thong Henen kasngi ka arpu praterik ukela lengkot arajar arpuway. Lapan ha perdano eka basketball league tournament. Kabala penlong daka kunhun sang tulba nongpo circle. Ha kaba hakane kasngi lawan penha perdano eka neka tournament. Dau presiden jong kasang HNYF Northern Region uba Marcos Martin kumu kongsan. Harangkat kajinge donlang u presiden jong ka KSU North Khasi Hills uba Ferdinand Kharkamni lasdang eka neka tournament nadu ka khat praterik ukela lengkot arajar arpuway. Hakabala ya poi ban simpenta haduk kan rutli ki tim ki bana ka dong nongpo bat kumju ki bana ki wei pat ki thain jong ka dong riboy hagane ka sngi penkot ekane ka tournament la sakhi ya ka jingya khun ya ka final hapdang ka SYM Sport Club persha ya ka ONYX Sport Club hakabala yo ra eka nam ladu da ka SYM Sport Club hakaba kala yo ban thap hadu nripo ar basket ban na kaliang ka ONYX kala yo tang lai pusau basket te hangni ngadon kong nong ilam baret bamban sibun ki kentin bonong ibi ndai tangkawai kajimut jong katulba ban organize ya ki program kamtam kum gini ki sport event bo kenang ba mimpi ki kon sama sinrang kamtam lele pinlai na ka jindi jimbam ka basmiu kapan pentu mensim ya ka ingasam ya ka snoga thau ya ka imlang salam lada pinong ngindan benda haborok kalian ngatarai niru ngila i ting lani ngila benong ngiha berkierno banai ya kum gini kilat ya pi bandrong hapo kimadan baper haki event ki baper ngiklai ban pulot di kapor bandon bepi ki kon sama kentai ban senrang dan petin nanti banai ketiga deng dan mentah kejing baha kejumpi ngis kam katulba kadang la banya sekemat benda petin nanti kon sama nang terter la benong Umi taga basketball labonong, no, yung ki racing bike, ki bicycle racing labonong, ki football labonong, daging way ki benta. Nangnya sekemat pilong kita ki balong kloy, banaya ka jimut ciperkat ke bawah. Nangnya namadan kaneka bagiong kaneka Kharkamni sport complex. Kapan sang asyik kita kemusim, Sherham. Kemudian penginang pengeik ya ke sport. Kemudian penginang penkiar ya ke jingdi bas ni kontam ke kiat udrok seperti kiwi. Keba kecap menuju imba kalong haba pei ikon semua tentang bakala lenti. Mau tentang berbilor tiak nala. Mau ni podor kecap menuju ni. Nimkwa abo ikon semua senrang kontam nilai berpilong resort jong ke snoga thau jong ke imlang salang. Keneka madanru mentah kapet hi daka Moro Sport Social and Culture Club. Ka ek bai tenak hangne kalong ba Yoi ki players ki bawan nabar juga district kasap kapong ka ba pipini hangne kamsim lang sabai ka ba ki pi mende masukut jilakai ke jompi ka bol tiki knarit klamare lesim ka bol le kawang hapo ka ketika basket te kata di kanuksa hatam ka ba ngi nakliang ka club nakliang ka snong bat nakliang jong kane ka dong time na po ka jungi ki kwa ban kanti ka jilakai ka ba ki khna ki banbut ki samla ki hebret ki banbut ya ka dinjat ka jungi kan long ka dinjat ka babha te ngaki bok riang ya phi borok ki team khandru teli ki teams bat khamtam ya ka ONX bat ka Silesian Youth Movement ka badina pro atli na Shillong bat ki weru ki badina Shillong ni pdiang subha phi bat ngit scam ba kapor kan sawan ninyo banbu i ki tournament ki ba khame ka banlong open to all borok ka ba ki team ki banabar ju district ki rayo bani sim mentalang ni tangni kan tem